Happy New Year. Happy New Year. Haji Chito Bukasi. Haji Chito Bukasi pala yun. Naipistulad ako kay bangag ko. Hello, good evening. Nindot nga idea o. Dagang Palaw, Marcial. Mga graduates ko yan. Mga tukis ko na, no? Isa lang ito po. Palaw, Pumpi, Marcial. Kasagaran, puros mo lang lalaki. Grabe. Wala yung mga ano, wala yung mga tukis na nagpapalawak. High School. Thank you Lord for our friend here that has brought us up here and assist us and coming and letting us Asa man ka Kuya Nobo? Dili may likod. Okay. O, diya. Yes, kuya. Kaya dati, o, Nadia. Okay. Ang stick, meron naman na diya. Ay, wala na. Okay na. Ay, makita pa na. Sorry, but... Butang na rin. Dili na. Yung sa baba. Asa mo si Dad? O, kita niya si Kuya Dudley. Asa Kuya Dad? Okay. Okay, ready? I'm waiting for you. 10, The 9, 9 and the 8 and the 7 of the 6 of the 5 of the 4 of the 3 of the 2 of the 1. Kuya Dad, sinawa kita. Tanawa siya. Tanawa si Nobo. Si Kuya. Si Dorna, nag-ano? Si Dorna. Ay, ang ganda ng sunset sa likod. Gani. Pula. Si Kuya. Naututan ni kuya. Naututan yung dagay ni kuya. Ay, ganito. Lahat face doon. Isang linya lang. One line only. One line. Facing there. Ayan. One line lang. Ah, one line, anak. One line. Ah, oo. Tapos magsabay tag-anak. Oh, sige, sige. Ano? Dali ka na. Kaya, diya ka na. Kuya. Sabi ko, ma. Papa? Papa. Okay, ready? Si Joy, forward kamay. Forward kamay. Some more. Kanto lang. Oh. Kanto lang. One. Okay. Forward pati, Job. Forward. Oh. Okay. Okay, ready? Ready? Train. Sige. Kasi pag ambak ka ni. Ambak. Anong ambak ko? Ambak na. Oo. Gunit niya ang likod. Ayaw kayo, Jud? Ayaw ipap down. Sige mo, anak tayo. Ayaw gunit, Jud. Para Ay, mura lang nagkuhan. Mura lang nagkuhan. Practice. Okay, practice. 1, 2, 3. Sige. Ready? Ano kaya? Ano ka mo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3, 2, 1. Gibaki ka. May nga sa tanga. Aray si kuya, murag itumbag na. Ay, kaambak man. Wala ka ambak. Nag-alam naman ang forma, oh. Wala man di ay. Balik. Kanta lagi tarung. Mana lagi natin kantarong ko. Wala na, oy. Sunset na, oy. Wala na isa. Dili naman ko sa nakampo. Giampuan galit. Nagdula naman yung mga bata. Sige na. Ampo din ta. Sige na, line up, friend. Friend, come in. Sa kampo, padayo na daw. Okay, ready. Okay. Okay. Ready? Sa 1, mag-jump or sa lubot ni Nobo? 1, After jump? one. O pagka 2, jump. 3, 2, jump? Mama? Pag 1, One pa. jump. Okay. Ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige. Ganawa sa... Oy! Sige, ampo ta. When the sun goes down. Oh, Savior! Diyan nga part ko yan, oh. Ibumbahan. Picture na ako nagtindog palikod yan. Tapos akong magdanan na ako. 5 man mo rin sa una. Karoon ako na lang isa. Asa? Unsa? Ala, magtindog ko diri. Picture na ko. Picture na ko yan. Nagtindog naman ko. Ah, ikaw, isa? Mm. Kinsa day kalima? Ako, Jeneline, Apple. Mga teachers. So, ano? Oh. So, after man to sundown worship. Mo ba? Isa lang yan ka picture. Magdanan na ako. Pagkitaon na ito ang picture.
Then, Forma. wala Portrait. na. Then, landscape. Ah, sa apple tail, tanan. Oh. Unsay background nga na apple pisiwi? Oh, na-apel. Basta yan. Apple building. Oh, tabi sa Unsay third principle nako? Tunga. Asa ka ato? Tunga. Diri na ako sa pinakagilid. Dito sa pinakagilid. Na sila dire. Naroon sa Ah, pinakagilid. sige. Papa. Papa day. Ala nawa man. Dugol. Ah. Isa lang. Oh, nana. Isa ra makain nga nana. Okay, kira niya na. Nana. Kira na? Asa na ako ba? Ah. Picture ta mami. Sapa. Magkuha akong document nga. Ah! Ay, layo na eh. Maklaro. Ay, wait, sa. Wala ka play. Hindi, ali. Ha? Picture ta ba? Ali, kaya ang sunset ma, diri ba? Kita ba diba? Palikot sa. Ito nga ang atap. Ako sa buwan. Tayo pa na. Kaya ako bangsa. Pagpapita nga daw. Grabe din nun. Dadiri sa iyong kuwan rin. Di kami ngaon. Nagimingaw no. Nagimingaw no. Pagkulang dire niyo. Bugay ka na dire. Musumo. Oo, masumo na bugay bro. Ah, hinaw na ko. Naka-adjust naman gid ko hinaw sa Maayo. kahimtang dire. 11 years na gud. Aw. Nagito 11 na. Bang, man. Ay, naman sa kuwan. Pag 9 years, mag 9 years na ko din. Mo ba? Ha? Hindi mo nilagwan. Oo, uli ko. Atong kuan. Ganyan. Nahili ko na kung amoy 40 gantaw. Wala ko dito tulog gantaw. Hindi mo disappear ko gantaw. Atong October 15 ko nakaabot diri kay stranded man ko sa Guam. Kay ibalik man ang aeroplano kay paglipad na limahaw man og short circuit. Di balik sa Guam. Pati na pala ko. Balik tayo. Limahaw lagi. Napagkaupan, punta ko sa tayo. Nabiaan pa din ko kaya nga kung rilawan ako nabalhin sa buwang tayo. Pilipinas pa siya kung season. Biyaan ko eh. Dito ko nakabutang sa sabihin na flight. Yagi o pumpi. Aya din diri. Paita itong biyahe first time ito nahitabog na ko ba? Ako basta. Okay. Pwede mo pwede. Hindi
Mau bitaw. Liko na na, lulago na ba ya? Lulago na ya, pagliko ni mo na. Naman ang pinaka kulyaw diya nga Oo, lugar. lulago naman. Liko na na. Hindi ka lagi magtrabaho. Mapura sa tuto kayo magsigilan ni sa. Pero hindi ganahan ko ingani din. Oo. Sabi na og hayag buwan. Oh, lami ano. Ito itulog hayag bulan May suga dire. Wala suga dito wala. Butang yung suga. Dire. Pero na may suga din sa palibot. Lagi mo kwan ya. Oo. Sokon man. Ko na mo sino ito. Ko na mo. Bana, ning sit down na gid ang adlaw. So that's principal. Wow. So principal of Xavier Duke Xavier High School. Nice day, no? Beautiful ang ilang lawn ba? Wow. Our principal in Conway always did. Kuya, tatay. Wala ka tatay. Ko pa lagi nagka-problema may ka nga unsa ang pagsaka ko dito sa kwan. Dali ko ka itat tatay saka. Hindi ko sa kwan. Sige. Ganda dito kayo magso. Ay nakakad sila. Kuan man dahil yung diri sa Hindi na mo dito. Sino yun? Babaw. Hello po. Maghubo, ihubo. Ihubo kaya. Hello, good afternoon. Oh, wow. Oh, na sila ang sa hanger din, ha? By now, By now? Woo! Hello, dog. Hello, dog. hello po. Akala ko, nasa stage 2. Pa-endol ko sana kung pwede pa eh. Pahinga ko tayo. Tayo ate-ate. Oh, wow. Principal. Principal. That's the principal. Yeah. Ma'am, that's the principal, right? Driving. Siya lagi. Siya lagi now. No. I think. Apa yan? Oh, no, Chukis. Ang asawa. Ang asawa Pilipino. No, Pilipino ang asawa. Filipina. Oh, yeah. What's the last name? Carl. Martin Ford. This is Japanese hideout. Yeah. And then the Americans come.
Unsa ni mag-present sila diha? Mag-present sila diha? Usahay din sila mga activities. Gamay ra diha sila. Oh, wow! Amo na siya naigo sa ko ano? Grabe kalipon. Mora na ang diba? Japanese ano ba? Japanese communication center. Pinubuan na ka mo. Itato mo pa na, no? Ano ka video? Itato mo pa na ba? Oh, nindot. Oh, Wala siya yan. basitos. Hindi ka na. Tudluan. Yeah. Huwag gamit yung cellphone yun. Yan. Kana iyai nindot kay pud na iyai nga na ba? Yan no. Tuon ba tuon niya? Saan ba? Nga to. Mudod-nod niya mo diya. Dili ya, ate yan ka. Nao, nindot gid kay ba? Labi nagkatong first siguro nga sagbot ma'am. Adili ipat paangan mang portrait. Ah, Ano di ano? Sunset. Over the sunset. over the sun. Over the sunset. Over the sunset. Over the Hindi na alam ang Someday I'll safely go into the arms of Jesus. Oh, what a wonderful song. Jesus, my Savior. Oh, birds! Here we go. Ang nindot kay ganaan ko silang loan dito. Kasi silang loan diya. Ah, sakit-sakit dahon na. Ayan. Lupa. Ah, Hindi po sa peri. Come to that. Come to that. And One with two are guided by the
dai, sub-sub. Naon tayo bang gadri na makuha. Na nakani ba? What? Kita ng mangga. And today is bright on the way, And hold I need for tomorrow, my Lord knows the way to the wilderness. All I have to do is follow. Again. My Lord knows the way to the Wilderness. All I have to do is follow. My Lord knows the way to the wilderness. All I have to do is follow. Strength for today is mine on the way, and all I pray for tomorrow. My Lord knows the way through the wilderness. All I have to do is follow. My Lord knows the way through the wilderness. All I have to do is follow. My Lord knows the way through the wilderness. All I have to do is follow. Strength for today is mine on the way, and all I need for tomorrow. My Lord knows the way through the wilderness. All I have to do is follow. I know He's able. I know my Lord is able to carry me through. This is soprano. Ayun, there's a soprano sa ano. He's able. I'm whatever. Okay, Day. Go. Lower than that. Second half. Apple. Yeah. Tutsi. He's able. He's able. I know. I'm second alto. He's able. I know my Lord is able to carry me through. He's able. He's able. He's able. I know He's able. I know my Lord is able to carry me through. He heals the broken hearted and sets the captives free. He made the lame to walk again and shows the blind to see. That's why He's able. He's able. I know He's able. I know my Lord is able to carry me Turanga, that's Lord. Turanga. Turangan? Ano naman? I give you praise.
Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. I know every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. My desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All that has within me, I give you praise. All that I adore is in you. I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. A gift from me.